ageze aho agaruka aho bari uyobora minisiteri. Numva ko ibintu byikora rero. Ayo mateka rero ni byinshi ntabwo nabibagiramo, ariko RPF, FPR muri yo, iyo muri bivuze politiki ishyira amateka uko akwiye kuba yandikwa. FPR yaharaniye ukuri kw'Abanyarwanda, ari uko bivuga ko hari abari hanze mu buhunzi batwebwe, ariko hari n'abandi benshi mu gihugu nabo bari bameze nk'aho ari impunzi kandi bari iwabo. Iyo politiki rero igomba guhinduka, kandi yahindutse, ariko yahindutse ku maraso y'abantu, ntabwo ari politiki yo gukinisha. Ndetse nabashimira mwebwe nk'Abanyarwanda ko iyo politiki mutayikinisha, abayikinisha n'abo hanze bashinyagura. Muri ibyo byose rero